Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Penyelamatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini mudkan yang pemansir rumah sana ini ya darpa apa minta bunyian pagambar kata ayam mana pernah nama tangguh wai ayam mana pernah nama tangguh Allah subhanahu wa ta'ala ayam pikir mo na pernah nama tangguh penangan yang mengariakan amian agun taman sakad nangan yang programa amian mudkan urun programa ini ya suat wallah subhanahu wa ta'ala panginta makasagot tanurun sa mga dewan kabeloy sindu tanong maniwanag akitun tanong ko limo gagaw Allah subhanahu wa ta'ala sanggay niya dunia sampai sa anong amori penalapan tago penanggay niya kakakan doktor si Dr. Abdullah padae ko mga kakaami niya tanur kami sa Jami' Islamiyah sa Madinah ko kaya pangadi amiro si Syekh Ahmad Nur ang ayariakan amya kamo kay doktor gupana lang matang po na nga pagari ko mga doktor si Dr. Hisham sa ano ta iya tanus ang mga usayan niyan gugiroks tanu to amiyaw na kaya pamagusayan niyan uskanod na ipalaya amya tingos ang inya darpa balasang anong Allah subhanahu wa ta'ala na nakwaya sa kababayan yung pamagin so mga rugudan o agama tango agama Islam balasang ano Allah subhanahu wa ta'ala nagupang barakat niya dia nga utami ano'y apagari kwa doktor si Dr. Hisham atigyan pagayon na yung tanong na si iko benar pagi sa isa tanong na si iko benar uway kadaabali o kapag isa isa amay kasi tanong may isa isa ko di benar wa'tasimu bihablillahi jami'an yan ang ipag isa isa ang tanong ang natali wallah, agama wallah, gina sa Quran. Amay kami bida-bida tanong sa parateya, bida-bida tanong sa panarima, bida-bida tanong sa agama, di katimbilian. Nabiya tanong may isa-isa na, daban yan bali si Allah, subhanahu wa ta'ala. Malun man pikira, may isa-isa tanong ko na ilang mga Muslim sa dunia. Na lumiyala ka tanong kang, gubad tanong si Netanyahu. Gubad tanong Israel ka, pagkatigin tanong Palestine. Na bida-bida tanong sa parateya, bida-bida tanong sa panarima. Nakali ako makalong tanong kapag umatano din. Na sumang ahlus sunnah wal jamaah nakakawaniran na lang ita papanununin ni Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Kapag pangingiringan ni Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam sa isiko. Ukit-ukit yan. Ako din makiperangan na sa ipapanong gano'y. Pagpanguangan ni sa tabang siko Allah subhanahu wa ta'ala. Nasiya gadan tanong ako ba? Namiyat ng bangon sa mga sufi. Piyangangar ka nila ng ako ba? Naroon siya di pamang ni sa tabang. Na sa mga siar kita no. Na mabibisisiran. Sa diran ni kaya pamanintang ng mga sahaba sa mga karumaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na sa mga asya'ira. Na mabibisisiran sa diran ni kapunubag ko Allah ta'ala kadiran katanong naman tatag. Tebangan tanong Allah bagianan ibuntal o di ka pagagama at tebangan Allah subhanahu wa ta'ala siko masang mga sahaba siko masang mga sahaba na da Syiah da Khawarij da Sufi da Asy'ariyah da Mu'tazilah pala ya ahlus sunnah wal jamaah ako makadagko kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na karaba mga kawasa kaketon kakira sudi mataw chinilas nato na resulta para tiran kenda to nila na dunia na sampai iman to na kebatiatan so mga tupulangiran agudir kita no din may sampai so agama Allah udah mencabab ko mana kunta maniran na iman to miya kadagdag tanong mga kawasa so mga muslim mga alay sa dieta ino tanong ipagadang banas lagi miya pariktan bida-bida tanong agama umani sana da matatap na datek na agama
Amini talingo mo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mangawri po Allah. Suka pagagaman na tanwa mabait. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Dia din ini gidiun Allah subhanahu wa ta'ala ka madalong tanunian. Madalong tanunian. O anta ititu para tiyak Allah subhanahu wa ta'ala. Sadi santa kena ku para tiya lagi di magnya kapas. Sana sadi kena ku para tiya kadi makapas ko mga bataluan Allah subhanahu wa ta'ala na makapas. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Adna mga tao ditato tutumangkan si kudinya kapagagama na umapon amapian na mitag naon na umasugat apit na inqalaba ala wajhihi na pagkatambuling at iguba sa mga mata khasira dunya wal akhirah na miyalugi sa dunya iya na gusto ano nga na morinya. Agyan na ni panangilan tanong. So di tanong di kapag agama na uban niyo pipikiray di tanong tupangan Allah subhanahu wa ta'ala labaw rusum mga tao kapo paninindig ko agama Allah subhanahu wa ta'ala baniwati ko Allah itatangkap akagya miyadero iwa miyarati ya kanuna pagkasulin kanudin sa surga ada kanu mau mapanapan asyadun nasi balaan al-anbiya sumal amthal fal-amthal atamang ko ng mga nabi. Nah, kenapa siram ya kaligtas ko tiba Allah subhanahu wa ta'ala. Ay katero Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ay pinakamala itiuba ay pinakamala pagkisuga ton atiuba na sa mga nabi. Sumal amsalu fal amsal. Da pagaligtas ko tiba Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa tagna amasabar yan so tiuba. Na diyan na ni itaw ami aguntong. Sa pemansa din yan masabar so tiuba na ayan yan bagian na surarang itu Allah subhanahu wa ta'ala wa man sakhita falahu sukht. Sunuh alaihi salatu wassalam tiniuba wallah na ayat na daw para tayo na suina yan naguswata yan sukarong yan naguswata yan na uman sagad na mga tao na pagpag-isyo-isyoniran so Ibrahim alaihi salam tiniuba wallah subhanahu wa ta'ala na ayat din amin ipantagyan na suwama yan tama sa tiutungiran na tiniubab manu Allah na piyag isumbel iyan ng suwata yan na darwar-waron na mitag na si ko para tayo nutunod ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mana niya naskan mo mga pagaryami mga bangsami, mga urip ng Allah. Nakaputan niyo sa agama na uban niyo pipikirin di kanurong kasugat at tiuba. Na ayat pinakamala at tiuba. Pagkisugat ko mga tao. Pagawid ko agama Allah na sudikiran di kapangalang. Sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat din na pangalangon ko din yung kapanulong na subabayan, mga babayan, mga babuyan. Mga bangsa niyan, sa isa magkaagyo ito'y sabab akya pakapalaguin niyan sa Madina. Namiya ka umatman sa Madina. Naib man namiya uman yan ruwa di mga lang. Kung agama Allah subhanahu wa ta'ala mababaloy asurok. O di kapagpagkadaya mga kupanulun o agama Islam na sa mga munafik. Peter Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha qila lahum ta'alaw ila ma anzala Allah. Igira Peter kung mga tawang ano saya. Kani umakin nagsukatiru Allah subhanahu wa ta'ala. Ani uminggulalan sukatiru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila rasul usukan sa kupanduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Napakilay ka atigyan, napakabantayan ka. Aangkaw to mga munafik apagpangalangan kairan sa sangat akapangalan. Nakalaba sa ibu tatamang ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kay po nung gumiyangaw na Nabi. So kinipantagan ng Musa si ko Firaun la'natullahi alayhi. So kaya pakatalinguman yan. Kay paninindig yan sa agamaw Allah subhanahu wa ta'ala na miyaka
niya kasedaw supag daw o Firaun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard bangka tigiran petuli sumusa agu supag taw niyan apamina sa sirang sisang kainin adalam akay ngadan niya kataling masu nabi tanwa Musa niya kataling masu nabi wallah Musa alaihi salatu wassalam kapagumpian yan sumabi binasa betad pagumpian yan sumabi binasa agama naskanian ikia betuan sadi maminasa atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard bangka tigian petuli sumusa agu supag taw niyan kaaniran mabinasa angkainin akay ngadan natigu Firaun aditano sirang peteudan sanuqattilu abnaahum pulang-pulang entano sumanga watairan amanga mama wanastahyi nisaahum nagupaguyagan tano sumanga watairan amanga bebaika perguri penentan nadaru udin tamani kagia mitakna namia tatap Musa alaihi salam kuturan Allah subhanahu wa ta'ala natigian nadaruni aqtul Musa bunuh ngubin natigya Musa nagian adin ima suswa unangwan adi maninindeg ku agama Allah subhanahu wa ta'ala o kegara kebetanuiran nang gara kebentanuiran salagi duwini kijiran kumiyanga una mga tao sumanga ambiya sumanga nabiya siku o Allah subhanahu wa ta'ala si kumbuatan o Israel namiyakin nagtano sa dokstano o doktor kagi amiyak masakar susang gibukirang katao igiran na si kuman gawin at talugatos katawa nabi apa pulangan o mga Yahudi la'natullahi alayhi nagira di tanarang kagagagumar kabunasi eseran di taman sadi sira diran rakitano kapanarui sa mga raratakat teru diran rakitano di kapamawingi salagi do kaya pamtuiran ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pumedangan so Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya pamtuniran sa pumedangan pangangatao balik mata langon adik nakal bukag ada lawan yang bukag inunta nasi ikudan yang kira panakit kay dulu ng kula ilaha illallah nasasaksiyan niran akaw tulian ng manusia natatapatan wa ginawa tanong si kuturuan Allah subhanahu wa ta'ala sa ayatin amal ala diyawan tanong na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katawan tanong sukya sinagadan yan amargan si kukian ni pamayan digin yang ku agama Allah subhanahu wa ta'ala kenapa tataman sa kaya panaruiran sa pumedangan kaya pabasa iran sa mga rarata basa kasukya pakatalingo man yan sa Taif ka ini dulu niyang kiran sa tauhid ini dulu niyang kiran sa la ilaha illallah nariyong tariran namiya manuga ruguyan nagiwa tiram sa Madina katum yugalin sa Madina na den makaligitas katiu dugiran ropan na piya nga papali anak ulo niya sa kaya pala lakutiran si kukya tido sa Uhud so mga sahabat niyan natunay kaya sinagadan ubilan si kudin yang katarwa ku la ilaha illallah piya giyawiran sa diserto iiketan ko malaalakungan abdi piya ka kayaw sa alungan nabita din sa ator asumusok kayaw sa alungan ararbiyan naya buat inyan materuna ahadun ahad di ko din isurindir so agama akan asu Allah na isisa so Yasir aku sukaruman yan na Sumayya na biyuno sa asar bu ami surindiran so agamairan na diran din surindiran niya tumuiran aayamanan yan na makabaling siran sabaya di ko min sa ayaman o lalag na mi surindiran so agamairan nasa kita ng mga pagariya ay taman akiatag na para tiya si sanin yung mga pamusungan tanong andi kiyaw mga eleksyon na pakikayantang sumiyakap peraragun adi tanuron di kapamula para tiya pakikayantang sumiyakap peraragun adi tanong paguyaguyagan asin daw para tiya si mga pamusungan tanong sa ayabu din yan mapagarga na 500 kapira ay pandapat yun bagianan ikapagagama apa nabangan Allah subhanahu wa ta'ala apakah betul dayaan yang sisangkainya dunia so Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah so kia fitnah niyan kia sugatian fitnah kia sugatian apa tiuba sabab usai pepeninin degil su kitabu Allah subhanahu wa ta'ala bini langwiran na umanggawin na peranaganiran kasar buah misurindir ya suaga mau Allah subhanahu wa ta'ala nadan ya din surindiran saya kater mga ulama na upama bu kasumini peranag ko Ahmad ibnu Hanbal na si imini peranag ko mala ilipanti ng gua saru usumala ilipanti na ay buah sabab pakai sabarian na kagya katawan yan na skanya na si mapapada
dalam ko benar. Na paninen diyan untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Na katawan yan umisurin dirian su agama niyan. Na doa tama na iyan. Akapakadam panas. Akalumpukan yan sa alungan amuri. So Sa'id bin Jubair. Apan ko mga tabi'in. Si ikaw ay manaw lalagi na kiato bangairan ko al-Hajjaj. Kaya sa papakiato bangairan na madakal din na niya patay niya ko mga sahaba. Na madakal din na niya patay niya ko mga ulama. Na piya magaling niya pansukura sa mga wakto. Kapatimo niya suluhur Agus Wasar na si Disemba yang iku magrib. Na mitimo-timo sa mga ulama sa Iraq. Ami agayo na yung siran. Paduso Sa'id bin Jubair. Paduso Al-Hasan al-Basri. Paduso Al-Sha'bi. Paduso Abul Jawza. Paduso Muslim Ibnu Yasar. Agus umiyak kada-kada kala mga ulama ko mga tabi'in. Miyaka magatos agus 10 gaw iya diran di kapakit tidaw ako Hajjaj. Urianiran nakagiya ba ito siran ibilangan. Kalalabi siran magatos ang gibu kataw nada siran makato na miyaka pamalagoy siran. Sudah kiran matay. Pag sa miya patay iran su Muhammad awat Usad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nakagiya na siran makato na miyaka palagoy su sabaad. So Sa'id bin Jubair. Amor ito Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu na miyaka labi 10 ragun adinian ipapalagoy. Nakagiya ko dukawan din malagoy. Nagumimaw na si Isumyong sa Makkah. Natigira na palagoy ka kakakakairan. Natigira na ini kaya akan din sa Allah akan pagpalagoy supita kadirian na andyan na kaulaw na. Namiada kapiran. Na ino itirang ko Hajjaj. Nakagiya ko makaw Hajjaj. Amya sigura 2 putaan sa ulo Hajjaj. Nakiadingilan yan suwata yan na bagwa mama. Apa pagkaguguraw. Natigira na ito kapaguraw. Ato na inanayaw niya maka miyano kusudin. Di ka pengurau katigyan. Na inyang pemangkiading ila so ginawa inyan. Apo pa kaguguraw ka natigyan na ino ka di pengurau. Natigyan na di ko karaw ang kay niya piyang gulaw lang ka. Natigyan na takdirayaw Allah subhanahu wa ta'ala. Tama sa kabaya o Hajjaj. Na mamang ni sarila ko Hajjaj kanya di kabuno. Na darian gulaw na. Kakagiayan yang katalikudan na suagaman yan. Napiyutan niran sa ulo. So Ibn Taymiyyah rahimahullah. Siya miyatay sa kalabuso. So Abu Bakr an-Nabulsi. Namin ipagato bangaw mga Shia. Na inupisan niran sa kubal. Uyag-uyag. Na inupisan niran sa kubal. Ay iniswa iran sa kambing. Pelunitan sa kubal. Na kenapa matay ka uyag-uyag na saya piyakap puun sa ulo puro ulo niyan akyano ni tiyong sakubal na ayabu di niyan materuna tadem kuat lagu pembati sa Quran. Aya ka ba sa umya kay layruna dadin maka pagay daw sa may tubo. Na aya piyakalo ni tiranong sakubal na sa kataw ayahudi. Na kagya kumataman sa barukan yan. Angkau tu akapedu ni tirun sakubal. Na dadin matigir o Yahudi. Akapagkasakit si isa angkau tu amal ulama o ahlus sunnah wal jamaah. Na ini sukerak na tigil sugulatakan sararbiyan kaan mapus sama kay isa. Namadakal panay baratasan. Mga tao utwasya butiran su arga waga mayran. Mga tao utwasya butiran na sutit tu kauyag-uyag na si isa alungan na mauri. Dia na ni penung giringan tayo. Dia luar kita nu Allah ala diawan. Natatapan tanu ginawa tanu kuturuan Allah subhanahu wa ta'ala. Petiru niran aki teru niran. Pangalang siradin. Di kanu kurari. Kung kau yaguyag ku dunia kan gana tampoya. Pire dan kali 20, 40 ragun. Umatas kayo umur. Lagi nabi lambu. Na pagala tekakudar pa atani tiasa da akapusan yan. Na umya soat terkasu Allah. Nagitu itu kata duit kata budaya nak. Udah ka masuat. Kapi sembi kasama itu arga su agaman yang sisa kayaknya dunia. Naga atamanian akap kapakadam panas agu karuma saya nak kelumpukan kasalungan na mauri. Saya kubutaman na balasangan Allah subhanahu wa ta'ala. Adna lamang kurasang nama itu na Islam sang ini mga pagariang ng mga ulama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balasan Allah subhanahu